Ya kunjalo phela zamafikosana ishintshana somavulu wamzima madoda umntwana amanzi ngingasho abantu bulani into sezeni yonyanga lapha ekhaya gobela kwakho ongenakho phela hayi ngoba afa asoze abe khona yey ayame mhlawumbe indoda phinde yaningi mawenza mlemoza singanga ushando wanda umtheka komfoza bethi amahlahla ushando wana into enini isandla yanela nasothi lo mkhonto kuyahlala ngithi cha baba indoda ehamba kancane yebo kunjalo hayi we madoda yazi ngesinye isikhathi abantu bake ngiyibeke kanje ngesinye isikhathi omunye umuntu ke athi hayi izinto zakhe zinjani uthakathiwe washa kwacima nani kanti lutho asake sibheke inhliziyo webafethu uthi ungathi umdala umonasele ingane kamfowenu umonasele ingane yamfowenu ukuthi ishadile inezingane noma inonkosikazi bahlala kuphi kwasha kwacima uzuhambe nje uye kumthakatho omumbi ofana nawe ja simphephethe uhambe nomfowenu nodadewenu ya asimthumele ngesilwane yena unzima zama ukuthumela mhlawumbe umyeni wakhe noma sithumele unkosikazi wakhe ngesilwane ukuthi simlandelele khona bezohlukana kodwa ufuna inhlanhla asibhekeni inhliziyo bafethu sibhekeni inhliziyo bafethu ngakhohlwa futhi uthi ayisabani wena ungathi uyamsukela umuntu kanti vele ade kulindele naye lo muntu naye lokho gwagwa umumbi lo ufana nawe kade kulindele lo muntu otholana nembila ithutha ekutshela yeah hayi hayi asishiyilenga injalo emadoda ayijiki uma isinje